nguga pole tutikwaria siasa nyingi umuthe pole family no murirwo ni endo anyu na ngwire ati thira maguru maku hena moko ma Jehova ndukana make tondu Ngai ni anjiriirie rugendo ruru nawe ni akuhe hinya ndiramuhoera hinya namba ithio kwa maundu morio guku tungata guteithania ciana icio ciatigwo na kindi mwacio icio ciana tuguteithia ithuĩ ta thirikari ya county icio ni wira tukuruta ithuĩ ta thirikari ya county koguo mheshimiwa Gaita mwana county secretary mheshimiwa Kioni Faith Mwiguku tunyitane ithuĩ tuone ciana icio ni ciateithio ni thirikari itu ya county nigetha haria hangikorwo magenda guteithio tumateithie nigetha thina ucio thire watu wa Ndaragwa kwa sababu ni kama that place is killing people from Ndaragwa only. Iangaliwe na madriver wetu, at least they should be serious. We will do what we can do at Kianogo. It is a terrible place for us, watu wa Ndaragwa, watu wa Nyandarua. And we will liaise with the Ministry of Roads na wale wengine ambao tumeongea na wao. Lakini sisi ambao tunaendesha magari lazima sisi tujiangalie zaidi.